Jo, ayo bene orang tangi. Pojok ke priwe kayak gue. Kok ngerasa dinyong apa? Sama sih ngerasani kok. Tadi gue ngomong apa gue lah? Anu orang gak deh. Kopi apa sih pengen teman? Makasih mau anu sugi kula gak deh. Belum bondi ya, pipet pada yo. Orang kok bisa dicipi orang pada orang. Wih lah, main kantor. Apa kok di kantor? Tuh gue lah, rasa minyaknya apa? Pengangguran. Bos minum arak. Oh, bilang teman, kira lagi. Ang boleh wan bos. Kurang temen, Ang kemarin itu balik jauhan. Tentang nambok bos. temenan apa? Menala. Kau kombok, kalau lewat boy. Assalamualaikum. Salam. Kau berminggu. Ngene PJ minum enak ngilangin stres. Lama. Belus aja belus lah. Lama lah. Ngene dia suwen lah. Lama. Yo, Pengen kapan anak-anak kayak gue Lu utang. tengik banget ya. Wis lah. Wis waya asar kok. Ya wis mayu. Sekarang udah sholat dengan lah. bos ki acaranya apa? Melak be mayo. Ya mayo bingung ada duit toh. Ya wes coba sila, kulit di bojone yo. Wis monggo kumpul jam pira? Kayak biasanya mbok. Biasanya jam pira? Mbok. Wis mayo beli bela. Mana lah? Tuh, kamu lagi dino. Riyang kok mau kayak goleng inem kakean. Wis kira pada kepriwe lah. Malah kae lah. Mayo lah, golek ngendi? Ngene be kena lah, mbok kena jeliwat. Omongi bro, ngene bro. Ya bro. Kalau ditake mbok, njaluk kene lah. Urung oli mas. Wis nek ketroe lah. Ojo mas lo, ojo kita terus baterai nyong. Lah urus. Wis kana lunga lah. Yo. Ben lah. Lah ini telepon bos ya. Halo bos. Telepon. Ya, halo. Nama iki kenerungan jalo kok. Nang ndi sih? Nang bulakan bos. Tak parani sih ki. Ayo parani ki. Atri dewek. Ayo. Ya, ayo. Ya oke. Saya temen ki bos nyong lah jen. Ngapa lo kayak? Ndi sih bocahe? Kayak nang ulun. Parani be mayo. Mayo. Ya wis mayo. Bonceng. Wis ngono. Kayak nek tetap cukup bubik nyong bubik lah. Gimana sama iki? Dunjong yakin.
Kok kenapa? Hah? Kenapa sih kok? Tante Miki, yung. Menyat. Menyat. Yung Miki, tante Menyat aku. Menyat. Selamat ya. Ya, kono. Yung, sige. Yung. Rumah. Yung baterainya udah berhenti. Gue orang ngerti. Kok mikir tulungin kaki Dava karo bocah-bocah kie. Kamu gaya siapa? Nemu temu ki genget sono. Pisane kau temu ki. Nemu depala kok. Terus dantemnya kayak gini yo. Ya wes iki kok mending tau baik-baik nyobain wis tobat. Iya lagian apa sih faedah kok kayak gue? Iya bener gue. Ya wis mending kok tobat baik melu ngaji karo kanca-kanca. Tapi lah, nang siki jaruk ngampura baik. Kok selama dia nyong ana salah karo kok pada. Ya wis kau tak ngamurane, mending milu ngaji bareng Mayo. Cuma yo. Berarti sih kata